I dobar dan, danas imam pitanje za vas. Imam problem sa Call 4 i da počnemo. Tom dođe, idemo yes. I sada has stopped working. I idemo control panel, sound. Vidite sami da radi. Ne znam stvarno do čega je. I ako znate do čega je, javite komentar. Pozdrav od mene.